hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Hadi insangu ndi? Hadi insangu. Insangu iduho, iule enu mwana, hoshenu kwenu. Dichudu nchukwile nungaye no antanga jami. Chukwile nungaye, chwiri mwa itongo joka ya chundi chwiri muna kutule jani zamu mkanda weni. Inzamini ni kuwele lenu. Etune chukudana kena. Tunovoidi nshimbi. Chingana keni hurugumana. Mwana ni ule. Ona muntu ichakwinzayi neona muntu nawushiretu. Aha. Uchakwinzayi. Muleji wo umazwa wani tunatenka tataki ichimu mkanda ayenzununi Bible na kumutangira amazwa kulondona muntu ati kutandi ahushini ndini ndinga. Ona unana tambi ko wakuzenda amulombele. Ashikeni wo kushingula Bible na kumuleji kune amazwa wa alasti ahushina. Okay. Ma'am, tiena amazwa ale manalemi. Mwana. Nem kutonja kwa kwenu mama. Ona muntu anatambi ko watera kwira yumani shanenzi. Gichine hulidini. Aha, namna kuyewora. Konda ni kutonja kwa namni chungiro. Mwana. Nami kuijo chakwinzayi. Mukanda nchuna tanga mama. Yohan chapter 3. So chakwinzayi na Bible. Inza azuna mukanda wa Yohan chapter 3 na verse 23. Hakumutangira. Then after kumutangira kaha neona muntu ochina kuti akuna kuosha akosha nindi naiti kaha unu aushindi zambe mwana kenda ushindi mazu naiti nakuwelede Yesu una kumutangisha muri ne amazu tunaiti unamkweleli Yesu tahindi kweine ona muntu matera mumkwashi chikwelele chindi chiburu kwikala mukudana kena chikari mudinyi mukukuweleranyi Kristu Yesu mulonganza amina kutambula antu ana mkweleli Kristu baya antu ana dana kenwali so yena ushine mazu naiti na mkuweleli Yesu emane ndichakwa ila kaka vulu nani nzanga na kutangisha ya tangishanga Yesu ko aireja ngancho dana kenu mulongana eri kunayi muntu nako leo kudana kena kunshidi jenati ngana dina kulwangesha mazu adu mukanda wa Isaya mu Isaya chapter 1 nawo nzamina oshinindi leo kudana kena shidi jei hera chitinana chamchidinyi naka jitokesha muna Trump chochimu mumkanda wa Isaya nachoishi kutanga kia nasuno kinao dana kenuko nzambina kutambika aisalera nindi try ntiyanga neno nileru chochimu inzenu eno akwanshide muneru uvumbi muna trambi inzenu tutiyanga neno chukutiyanga na ngai kuitira mudi Yesu kutiyanga na nzambi chinemeni hadi Yesu Yesu na oshide nindi amiya minjira ni walala ni wumi kosi muntu numukwenza kudinyi chinga kuitira mudi Yesu ilanga antu anakushia chengi Yesu anaokenga ate mukiri kudi nzambi unazuwi na wena hasangu yanshiti muna kumuno insangu Yesu diwatira kukutwale kudi tata hindi unamuletide mulonga na nkuwelela ilange tuna kumushia Yesu de akachikane yetu na nzambi tunaokenga tu yetu awe wakashika kudi di hadi insangu anevoka nani Bible ya nzambi nenzambi na kutoneshi insangu na itambuli musakiriri mulonga amavulu kutiana kwelanga hi ilanga munyitu ya mudide intangishiru ya chengi ya kutwesa wangu isenda wamazu dichina atamini ilanga nawa ama kwao chichina atamini ichi awamazu wa mchidawo himwambaka iti ya chengu ichunga de chuda zamba idi na shiki muneruki ana avuli akakudimba antu na kutambula mali wa mwinu wetu wama ume wetu diwasoja kulema nzambana okenga malenu hana okenga malamu kuna okenga mchima wetu umu wetu wa mwinewi kulonda chumukala kere yena akatufwete dimweni yuma yeju kashina kajua mnamon wakolade ilanga nao fwetako 200 di nao chumbaku mbutu
tumulombere lintanga yona akati nzamba okiswiri Louis malatera landi hina dindavu ali anakutwala malatera landi kake ya tereki wa mwino ilanga ne onatambulo wa mwino uneri kumuna awoshi mukanda wa Nzambi hera kwinza na ogudimba gudo na tu prophet okuyitirira ogudikane dichugere nungai Chinga tukwelebe hodi mtu kweleranyi Yesu Mwanda Yesu nindi amavula akanyira efuko odi nawo mwanta ichwa afumishira ndemoni mwijina de yiku mwanta ichwa akongeri nyidimu ya maneni mwijina de yiku hinadinga na kutangisha kwechuku kudanchina awoshi nawa akurumbisha ipompero nikunu kuchitokoloki anakulombola ipompero ilanga wa mwinu mosi anakushinda mena nyidimu yao na akashika mwuru mulonga watangisha nga mkwao nzambo akamwanukira wakengera mwuru Yesu digudi kunyima wakashikila hadi Yesu ashari kunyima ye wakashikila kudinyi eno antanga jam dichintangi shiri mu ipompe chui babeli hela mabambu jetwawa amakwana kuidimba na ile ten chui papatishen chui sansimenje ham krona chui toke shinshidi yanka ya kisemo kama na shida itoke shanga na menji Aheberi chapter 9 verse 22 ina igudi chakadi kupwegesha mashi kosikwa na kena ishi ilanga kwetu na chakubula kupapatisha na menji kosikwa na kena ishi tare nguru wangesha Maheberi verse 22 na chakadi kupwegesha mashi kosikwa na kenako mashanya pweke iri kulonda twanege nishindi chetu ilange yetu tunachungidehi nishimbishe yetu letieno anyana mwani kulonda kenzu confirmation ni anashikidera ya 12 neyi ibamda minafu ahadi elmatongo kinenu Zambi na tweshi kumutemesha mukaluma mulongadi Neri kwa nyuma ya waini yatama ilange chwa yirugade neinza mbu kusombesha mwana wa nyanya digushimuna walonga wanyi mulonga nshididi mudiyena ya Adama yindi wanyi inzamba asombesha nga munchu hansangu ya mkwa huko cheni kisema cha nshidi mudeyi hakwira nzamba kuwani nuna mulonga chinga sambiri kuchova hira na utashika kwira yuma yanshidi wakula de uneri kine ujira chinjira ilange una wakekwe na kwira uji nzamba kusombeshera hanyidimu ye yanshidi wonsawo dikoko ilanga Yesu na mweka ni leru kulonda tweshi kufumisha nshidi jetu jeju makumenso anyi Nzambi dichi chukukunda makodi Nzambi ngai akuchuyingisha ngana kuchitena alonga chinga hakwira ngai ukwereranye mulongati Mwadi wachuili amena amujikire mwijamo wasaonga munka kufa aneva kana mwana chinati kuchwa na ile mbele baya mwigara akakutia huko chinga kutia na kuilamu chakegara chuma cha kalama kwao hiya kufa ilanga mazo aitiri aburi kushinshikamu nao kutia katia ilanga kushinshikamu kumona akamona ilanga kuirukamu liadi nsa ilanga Nzambi na ukinga muntu wejima ashinshikumu elukumu na hii nsa aburandira mati ona muntu ukudana kena na ikudi Nzambi munadinga kuwanyi mwanyamuka mwashi yansanga na ikudi Nzambi ukudana kena ukwerera anyi
Kukwelera nyi. Inzambi kumkwelera ngai. Yo, Yesu ndi kushikije kudi tata indi. Bayi inzambi tata. Inzambi tata mwante Yesu ndiko soma na de tata induko. Chinga yena wafumini muyuru di wenji na kutuleja ochekalai. Antwa mavura akinga ngudi chwala we na ngudi inzambi tata. Ana kushiyo watera kuichwala kudi inzambi tata. Watwala nganje kudi inzambi hi Kristo. Leo kuye yawe ne yakwiruka wa ni lero din. Yino mpinjinyi mwana. Mpinjinyi inashigide 11. Aha, nemu kuya hana chenso. Hadi hachenzelo hana hadi umkulu mpi. Kalamaka kachipatela kuchiskuna. Ukuyingisha. Ilanga nenu kusenda umwa akachikeno na mtu atu yi. Mukubula kuingira. Mukuingira hadi. Anuke no mazi. Nemuna kenga nenu ni chiri na atuyeshi kusenda umchuye nicho chenchu muna kuingira. Mwiranishije bajimuna okenga mugachi muje chukufontani. Mulonga kudowo. Muna monende eluka ukona. Dichidi nsangu nukuyiwolo. Neye unakumushia Yesu nage kuya halwei. Unadidimbu nakuya mkalonga. Mama nateka no. Zambare mwane. Mwane. Kudadi na shakuyihula. Muna tichwai. Tralenuma zukuma tunge jima tralenu o tralenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu tralenu o tralenu o tralenu tralenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima